koliko stepeni Richterove skale je iznosio najjači zemljotres ikada zabeležen u Srbiji. Tektonske ploče koje se nalaze unutar naše planete neumorno se kreću, sudaraju i razdvajaju. Prema nekim istraživanjima u prosjeku se godišnje pomere za 2 do 3 cm. Kada se ove ogromne ploče sudare ili klize jedna naspram druge, akumulirana energija se oslobađa, stvarajući vibracije koje mi percipiramo kao zemljotres. Ovaj fenomen je istovremeno zastrašujući i očaravajući, jer nam pokazuje koliko je Zemlja zapravo živa i nepredvidiva. Centralna Srbija poznata je po svojoj seizmičkoj aktivnosti i često je epicentar ovih potresnih dešavanja. Ova regija je svedočila nekim od najintenzivnijih zemljotresa, a najjači zemljotres ikada zabeležen u Srbiji dogodio se 24. marta 1922. godine u gradu Lazarevcu. Iznosio je neverovatnih 5,7 Richtera. Ukoliko već niste, lajkajte video i zapratite kanal Tajna Svemira.